cái TV zon thier tu ten za vain che bai vek ole tum kar chung long ka de suka the tang lang sa zol te ro thier ho o MBSC in HSS LC result ti chuwa long ka de suka tagin top 10 na zer lai pathum man lang long ka de suka sarkar lai pui ruak man na hnoya ma so na sang sang kal pui da thier ho na nei ani LWA conference ai oro real pe kuana nei ani longkaya all India financial literacy campaign sang hila som ni pathum buat sai ani Matthew Salal din puya kania tu na chang ching kim chang zo kin MBSC in HSS LC result ti chua longkaya district in top 10 as lai pathum an lang Mizoram Board of School Education chuan zer tom ni khan higher secondary school living certificate HSS LC result ti chua ka longkla district in top 10 a zer lai pathum man langa HSS LC result ti chua ta ka hian longkla district in zer lai sang kha som nga pangai in exam hi ma chonin zer lai zaruk som ruk in an pasa zer lai zathum som kwa pangai in hlotin nan chang zo lawa pass percentage chi za som sari pani point pathum ani Sanjay ngar hiat thei chin along ka district atanga top 10 alang ta chu ming than zame doctor of ti zakung along kai college ve Mount Carmel school ai zo la tangin science stream ma palina ne in total mark zanga mark zali songa pali muin subject zong zong ale taram muwa H1 already doctor of HL mark zo along kai council ve oiko higher secondary school ai zo commerce stream ma paruk na ne in total mark zanga Mark zali somli pathum muin dising sona pasa subject zong ale taram mu ani ruthi si la leng zole do torop si van lian hmanong tlai council veng Saint Joseph Higher Secondary School ai zola tangin a stream a pasarin ani in total mark zanga mark zali somnga pakhat muin dising sona pasa subject zong ale taram mu bok ani longklai district atangin a stream a school somni pathum atangin zirlai zakwa somnga pathum in exam ma chona Zirlai zaruk som pali in an pasa pass percentage chi za asom lupanga atling ani comprehensive form school ngalim nuwe tanga zirlai paruk exam ma chon them pass kim veka longka district atanga art stream school pass vek om chun ani science stream school pani tangin zirlai som ni panga in exam hi ma chonin zirlai som ni pakatin hlotlin nan changa pass percentage chi za asom riat pali atling ani Commerce stream a school pani tangin zirlai som thum pasarin exam ma chonin zirlai som ni pangai hlotin nan changa pass percentage chi za som ruk pariat ating bok ani district sang khai ken na long ka district chu pass tam dan in dota som na nin pakat na chu kozol district ani Lai Students Association General Headquarters chuan HSS LC result ti chuan ni noyan tu chu asiamen zirlai pass swak tan lom pui thu leng kal zel tura du saknan hlana Lortlina chang zo lo ten tor pui thu le be dong mai lo na sa le zo ka be chun som tu ra fui na thu an tar lang bok ani longkla district ka sarkar lai pui ruak man na hnuai ma so na sang kal pui dang thlir ho na nei ani zertom ni longkla district development coordination and monitoring committee disa chu an chairman member of parliament lok sabha pusil ro sang hovin longkla district conference ola an thu ko Chairman Pusil ro sang chuan Mizoram ma son na kan hmu tam tak tu sarkar lai pui ruak man na sang le centrally sponsored scheme CSS atangin ani thu soin central scheme chu Mizoram in kan sor thu le ramtan mal som na ni thu soya ma son na tho na tur chung changa sarkar lai pui em thal zaw le a scheme kal pui la ya kan ti thata kan man that chuan ma son na tho na tur po alo kal be zelang ati scheme sang kal pui dan digitalize ani chho zel wangin digital literacy a ma son turin in update chak angai ti soin digital chungchang malak zung lo chuan anu koi tana lo omin sum installment don khonga phar sat na om theiti asoya kanin update that chuan ma son na sok le sum tam zok mobile zel be se om ti asoya disa chairman chuan Mizoram mun sang scheme chu kan hmang thutlang puya a hriat thu soin ma son na sang en ko tu le vil tu da churam me pui te le ram ma son nan thathala wa thei top chwa zel turin a cha ani Head ko mai lai Tarmas District Council Chief Executive Member who visit sang le DRDL Project Director P Marilyn Rose khum thange ba ka sarkar official te beng le tlo ngai pol ayo ten tela sarkar kum liam ta sani somni pa ne tanga sani somni patum scan quarter le fourth quarter in kar chunga longkla district sarkar lai pui ro manan hnoya ma son na sang kal pui dan ti ro ne in har sa na om te le chin fel dan tu le malang su zel dan tu te soi ho ani
he disa thut form a hian sarkar lai pui scheme sang sang soi haw ania halang sar zol te chu PWD hnuai PMGSY PNE department hnuai Indo Bangla border flood lighting scheme PCD hnuai Jal Jeevan Mission le Swachh Bharat Mission Gramin UDNPN hnuai Pradhan Mantri Awas Yojana Urban le Swachh Bharat Mission Urban Health and Family Welfare Department hnuai National Health Mission Social Welfare Department hnuai National Social Assistance Program le ICDS FCS NCA Department hnuai National Food Security Act Commerce and Industries Department hnuai PMEGP DRDO hnuai MGNREGA PMAYG le Pradhan Mantri Krishi Sinchaya Yojana BDO ten hnuai Border Area Development Program Mizoram State Rural Livelihood Mission MZS RLM Samagra Siksa le Bharat Sanchar Nigam Limited BSNL malang nate ani he chut ko ma tarlan dan chuan DRDO kal tlangan ha tho MGNREGA hnuai Longkla District ka job card singtum sang sari paruk om mekin job card other sitting ti to za thi za a som ko pakwa point panga pahni ania July sang ni som ni pahni atanga mar sang ni le som ni pathumin kara material company atanga ha tho sangtum zali som ni pasari omin na sang ni zanga pasari thozo to ania tholai ve zakwa som ni ala om ani LWA conference ayo rel vai ko na nei ani Lai Women Association Conference ayo rel vai ko na chazir tom ni khan LADC hola na yani ya huni PV lorin kimi present chuna kai shwaya kumsani somni pani chung LWA member boral mi somnga pasri te polian sun hun man ani rel chon ma yan general secretary finance secretary the treasurer te hian trawing report ngai tha kani ya PV lorin kimi present kai shwin hoi rel na hinai ani rel tu pas lang sar zo zinga LADC an lai thom le thil te Kantani theina geographical indication registration turin LADC angen ni ro se ti te lai district huam chunga lui tlang le ko ming te lai chunga thak ani theina LADC a thlen ni ro se ti te district hospital Longkla diabetes eye specialist le ortho doctor dani theina malang ni ro se ti te Branzong song in Lairam Rescue Center to na tur sum headquarters ta pek ni se headquarters in sum tung khomin to ni se ti le Lai cha zir tir du te flo fix kalpui mek chu an pes ke rangin kalpui tura LADC sarkar angin na siam ni se ti te chu ang sar zual te anim LWA conference ayo rogral vai ku ana hian rogral palai mi som ko patni an kala official agenda pariat le sapet quotas le branch tang ten agenda som thum parok avain agenda somli le pali real anim Lai Women Association ni kumsanga zakwa som ko parok khandin ni en tundin muna sapet quotas pathum le Bronsom sare paruk atangin members singa sanga velan ommek anin Longkla financial literacy sang ni somni pathum campaign buat sai anin ninga ningan Reserve Bank of India is always holding government reason high school Longkla financial literacy chung sang sai zang la insulfian hun buat sai ania All India kui chon financial literacy sang ni somni pathum buat sai ani bok Financial literacy to put in certain lessons and when man here Reserve Bank of India is all general manager who assists right to an India Rampuma financial literacy campaign. Kalmek zela sum call look take up a man to do log. Paitalu stock to his up log. From Kaina Baka, digital banking service from the Tronkai Zoka, man left him for a point more than so is now and ya. Paisa le sum tung sa in hum the Shang Shanga, can know him zong to rough him for a point more that so yen. Then come they trunk kind of let na shang shang te so is our Fiana and a book. Financial literacy campaign sang is something but Matania Sarkar School High School Zero Light Polling Quiz Competition was say ania Longkla District of Government High School Pakua and Tela Quiz Competition on Government Southern Public High School Chipakat Nanin Government Reason High School Chipahina Nia Government College Bank High School Chipatumna and Nia Kakane and Lawman soon fight chance in citation le certificate and Dunga Kanina in soon fight chance answer zanga citation le certificate le Patumna in soon fight chance sanga citation le certificate te handong ani 11 chang matan masisi council in Thanpui sahi somni pathum zofel ani 11 chang matan masisi council in Thanpui vai som pakata chazir tom ni khan nei zo ania meni ko kan bia som bakwa bot thang ni in meni som pakata bot la te chiar ania BJP candidate athia wanga bial dang dur in thang theilo rengka se biala tung karnela ni meni som pasre khan bot thang ni in thanna bot la te zir tom ni khan songta sub divisional officer office complex a chiar ania Indian National Congress candidate Pu Doimoi Daveng Chakma to returning officer Pu David Dalton Tuang Chuan Tlinga Puangin Kantilani Ti Chiana certificate han ngal anim
Hebi la vote Musamber INC candidate pu doi moi da veng changma chuan vote sari som pathuma huwa MNF candidate pu Prema Ranjan chakma chuan vote zanga som sari pani moin BJP candidate pu Sukriti chakma chuan vote som ni paruk amhuwa nota vote tha pathum ombok anin Rengka CMDC constituency polling station pathuma hian meni som pasre khan vote tha ni in vote nei zong mi sangka zali som pakhat atangin mi sangka zathum som pali in electronic voting machine a vote an thaka mi som ko pathum point pakhat pathum in vote thakang anim hetian CDC in tang puisani somni pathum nei zota ka CDC noi constituency somni ama Mizo National Front MNF son seat la tamberin seat soman la Bharatiya Janata Party BJP le Indian National Congress INC ten seat nga ve an la BJP MDC pathum le INC MDC panita chuan an party tang ban na thelu tin MNF yan zoma lian tun din hona MNF party chuan CDC IN MDC som panga na yen INC in MDC pathum le BJP in MDC pahnian le mek ani LADCCM Trophy Football Final a Chan Mari FC le New Veng Pui FC tan Machandon LDF Buasai LADCCM Trophy Football Tournament many som pakasani som ni pathum atang Central World Playground khel mek chu ni som ni rin ni chunu dan ni gen mo bongna nei ani dona final a Chan Mari FC le New Veng Pui FC tan Machanang New Veng Pui FC hian final lu Turin Bazar Veng FC te Forwan in nia Chan Mari FC hian final lu Turin Alpha FC Chan Mari te Forwan bokin semi final an ne ani LDF Buasai LADCCM Trophy Football Tournament a hian a pumpu ya team som paruk telin many som pakata tangin knockout mangin khel tron ania champion team hian sum fa cheng singa trophy le medal an dong anga runners up team hian sum fa cheng sing ni le medal an dong anga fair play wa ta than team in cheng sing khat le mi man loman best player top scorer best goalkeeper te than ani don bok ani medical reports district hospital long time district hospital atung karchong kan OPD nin tir zong mi zali som tum paru kan nia emergency district hospital kan tu mi za som pathuma nombok laboratory te sang ti za ni som li pali ultrasound ti za mi som paru endoscopy ti za mi paru le x-ray ti za mi som ni an oma tung karchong kan district hospital na pian som pakwan ani Christian Hospital atung karchong kan OPD nin tir zong mi za som pathuman nia dam lo ni som ni pani omin heng zing pathumin au pangan nia dam doina tanga chuatir mi som pakwan nia tung karchong emergency Christian Hospital kan tu mi som pakwan ani laboratory te sang ti za som pani x-ray ti za mi som paru ECG en za mi pasari ni panga ne na vaccine pek na yin tung karchong Christian Hospital operation tum kwan nia zai pui tum ni la zai te na tum nga ne Now piang pakatomin mithian nei lawa changchin bo sei lai thlengin kabin ruwa kan nei lo ani LCMC Hospital atung karchong kan OPD nin tir zong zong mi zani som riat an nia damlaw ni som nga pathumyo omen hengsing pasar hin au pangan nia kezol te ke som sari parung na yen tung karchong kan emergency hospital kan tu mi som ni pali an nei bok ani laboratory te sang ti za zani som nga pakua ultrasound en za mi som sari pani x-ray te za mi som ko pakua ECG en za mi som ni pani endoscopy te za mi som ni high te za mi som ni paruk omen mi som ni pangai physiotherapy en te bok tungkar chunel CMC en hospital operation tum som pathum nei ni in zai pui tum luk le zai te na tum sari an nia mi pasari hena vaccine pe kan na ya na piang panga omen mi thi pakhat an na ya chanchin bo sei lai thangin kabin ruwa kan nei lo ani POL reports Mizofet filling station a petrol MS liter ka cheng som ko pasari le poi som sari pasari ni in tungkar 2 liter sin ni sang ni lo thlengin free sale pe chua ani petrol XP liter ka cheng za pali le poi som thum panga ni in tungkar chung lo thling tharan nei lawa free sale pe chua ani diesel HSD liter ka cheng som riat pali le poi sa pathum ni in tungkar chung liter sin ni sang riat lo thling tharan na ya free sale pe chua ani Mavura filling station at petrol MS liter ka cheng som ko pasari le poi som sari paruk ania tungkar chung lo thling tharan nei lawa liter singa sang ni ran chuan in free sale pe chua ani diesel HSD liter ka cheng som riat pali le poi sa panga ni in tungkar chung liter sing ni sang ni lo thling tharan na ya liter sang tum ran chuan in free sale pe chua ani Evro Trauma filling station at petrol MS liter ka cheng som ko pasari le poi som sari pasari ania tungkar chung lo thling tharan nei lawa liter sang ha shal chuan in free sale pe chua ani
diesel HSD liter kat chang som riat pali le paisa pathum nin tung kar chung liter sing ni sanga lo thing tharan na ya liter sing ni sang sari sha chuan in freestyle pek chua ani LPG report MS Kuma Gas Agency tung kar chung MS Kuma Gas Agency in bona gas bur sang ha ni som ru pani lo thangin commercial gas bur som thum par lo thang thara an nei bok chanchen bo sai lai thangin bazar ve nga le long klai thri ate iron bona gas sem mek ni in lo thang le tur be sei long klai thri le tik thang ate sem chun som tur ani yang tundin huna iron bona gas bur ka cheng sang ha ni som ru panga ani ya commercial gas bur ka cheng sang ni sanga som ru ani ati zong ho tung kar chung long klai de sa ka te tang lang sa zo kan ke rau ti te chu ani